bibia mu no ya ma apomuden ni kan ewo mu e wo se wutimi hwe apomuden hu nsem yi so ni apomuden pa ya kwa wo nkobi na ada ho wonwan nso yare ansa na ebeba no ebobọ nka ye na ise ye yi ye nia ne ade nye ne say tuberculosis 20,000 plus 2024 enipa nko ye wo mu so ni obi ti fie wa bọ wa bayi ane na me wa ya wo na me wa ya ye wo ba wiase na abọ wa nti problem ti aso ohwe na wo tu ho na mo ne nyina ya hwe na ya bọ ye ho bai mi am nkrofo age won wadwa eye Faith Homeopathic Clinic ewo ha mema mi no osofo ka ho o say doctor na Dr. Kwakubu atse mema mo ache mo akwa be na bia bokode nwa ye fepa Adom mo bright also bright nyame Adom that's right ai mama Faith Adom sana ai nyame isra mo na no pay ye ka de ye da se nyaba nyame isra no pay so ewo emra odi ama se de Reverend kan ho ayefe me da se e chi ahwefo nyina chef ye Adom TV anopay anopay so ye na ye ayarefo eba ye ho nyina se ye na ganafo nyina se na otwe a etwa mu ye koje abasobode Faith ye see afimu I think that this is the third time our institutions be amayen award na ni nyina gina modern boy nyame enam Faith so ye bo ewo yaso ye honomo wo hwa ye koje West African Traditional and Alternative Medical Award and last weekend Saturday week you know ye call Faith Homeopathic Clinic nyame Adom yenya best homeopathic clinic of the year and yenya best homeopathic eye treatment center of the year until these two awards no ana nyame Adom the ma Faith Homeopathic Clinic so show screen yes nyame Adom nyame Adom ya my award fefa ye gu so ye bo adwuma ni nyina agina adwuma pa nyame enam ye so ye oba pa anope ye pese ye hwe bibi kakra fa arthritis because in these days no most of the cases are eba yaso ni nyina no this kind of joint pains and for femo and oshe normal at times here you share most of the deformities are now say for enya problem with say want to mean 90 baby nyina the fire by any free arthritis here ye kan ho asem na e sha asiesa na empempini mu bi wa yempe e kira kwan ana yentu anamo a ebeboa na yetu ase tubonse ebetena ho saa na afebonse nipadua no wadi form to bi wa bonse sebe oba na wachia na ne nipadua no hwe baabi na sebe na chinso ehwe baabi ni nyina no start free this arthritis ya ye ka ho asem na arthritis no ye wo mu types enti no Faith uba ye mfiti prekope enhwe se o Philippines wo joint na yama wadro but we look out for the type of arthritis and the root cause at the end of the day because type bia ewo de edeba ye wo bibi te say osteoarthritis no eye normal wear and tear eye wo joint no ye wo cartilage eye in between into wo bon say no de most at times no omo put on weight omo ye obese no bon say put pressure on the joint na ama cartilage no start say we free honomo afi obi wo the nature of na dwuma oye opija heavy loads ni ade ni nyina no so put pressure on the joint na eno so so tie ewo ne joint no na afei ama cartilage no arewe free na ama bones no start to say crack with each other na the severe pain and inflammation aba ne joint ho no mo afei yewo baako a eno so rheumatoid arthritis eno de ye nipadua no enkwamo a nyame eboma yense enka ono embo ye ho ban emfiri nyarewa a eba nipadua no aye fa immune system no ubon se eto de bia na immune system ya start say fight against the nipadua na kasa eno no ye friend autoimmune disorder eno no nso tumi affect o joint no na edisa rheumatoid arthritis e de abroad ye obako onso ye friend gout eno nso no ye uric acid eno no e wo say ka kidney no etumi eyi free nipadua ni mu no na afei ubon se akọ o joint o form crystals na afei eno nso no so pains ewo o joint ho no eno nso no
eno enam saa kwan ne so ede eba afei ye wo juvenile arthritis eno nkola nyina no etumi enya bi enti no saa this type of arthritis ni nyina wo kwan a efa so ede ba nipadua no enti no se oba na ye hu the type of arthritis a wan hwe ya ye be ma wondro bia kono a pain ni be ko form but still na problem no eda so e wo ho eno na ma fit na me Adom oba ye ho no a because of kwampa ye fa so ye san hwehwemu we na ye hu the cause of the condition no na eno nti ye gina so ma adu poten a ebetumi aboa atu yare na senti within short time bo nse na nipa no na ne ho ato no na o di ho na menko Reverend Kankam ho na unika ma ye numbers na nsa na afo nto aso numbers ne 0244 58 3859 and our number is 0540 710 940 0540 710 940 okay ofra obetumi akasa ofra so na be ben wo bia ne branches ne bebre en Cry High Santa Maria Abuya Junction Takrade Ewanaji Police Station chen honoma Koforidua Landry Managers Road ena oba Kumasen so ayo ahenema kokobin bogo so de obenya yo 8 old aseda boga abronsanechi two friend numbers na e be chere branch e ben bebia wo no na wo so etimi ba beje ahwe yeah Adom ayen to aso that's right said na doctor Boatin Koku Eka no my senior my pa feeling good say na all canon the share sa arthritis ya ye kan ya abo be fe na E. coli virus and bacteria ono so etimi e cause pa na de tie ne say ya na mpempi no ye for arthritis no e ye wunyini nko a na etimi de ba so your body ni be ya acidic abra on take good care of yourself detox ya bo ho de ra bo and ra na World Tuberculosis Day I can say about 1.5 million people are due to TB no ekuwom no we show mo nyina na beginning no cancer bi na me de pa ya de bia mfiti prekopemba e wo ne incubation period and e wo the end stage so what na hwa ma ne kodu ne end stage na e de guy na skeg nyina akra ma se fa kohwe wo ho a wo ho ntimi nto aginsemo awie enu nti science na uhu na Dr. Abubo bebre so no uhu a infant na ho na ade a ye can say sa toxins a ekoyemu no say everyday experience according to WHO nipa bia say udidi no msuo ehome mframa no certain amount of toxins ekomu so long as I want to manage wo mfitire ene wo atoso de wo fu ma wa dua make sure say no de wa na dua e amfa chemicals enguso no the free market e ba ne de ninja the chemical fertilizers ne ade na adua pesticides akom weedicides akom na ye a ye consume no ye na koyemu kodu ni padua ma liver ene kidneys na ebiaka no na ye hu se saa ekirade na ye excess toxins na ewomu no ekotsan ni padua ma emani padua no be ye acidic na acidic environment so ye ade a ebo ma saa bacteria ze ebo boso yi omutimi ebridi na omo take control of your body na saa aboa no hwemo me so otimi didia ba even adwenemu do ba bi kwa betimi hallucination kwa saa bacteria litimi de ba so ti obi ho no ofie na ogbo abrewa na se wanyi kakra bi na ekuduru sa he kwa de bayi bebo no enso na saa bacteria we a obema apo no apo so te obeka dem na ade ba akon nipa e ma wo so mfa so yira ene se bebubu agu so fa so be yira at once because on ko umba na wo kra na se po bi ma na sa be hwew na aduane e wo fie ni ska kakra wo ho ye sa de bo ho ka enu nti no e serious condition e se nipa bia wo tie anopai won se sa pains na sha se ba entempa na and that this year so you declare say self care awareness here wo na do nipa duanam no oni nipa wo di kan a e ho touch me se wo enu nti incubation stage na ho se bibia se sape entempa na e faith Homeopathic clinic ona se tata yo hwa eko na aba odenya ne ye prekope oto asentini etwetwon ne bi nya oda osisi ye ya waposo no waposo infant na ho ekwan ya nyame be ma nipadua na bo nkae no eno na wuhu no nti unya hu ya no free numbers no faith Homeopathic clinic oba enkran ha Santa Maria Abuya Junction honoma Takrade ye wo Anaji Police Station okay Koforidua Landry Managers Road ena oba Kumasen so a ye wo ahenema kokobin 18 mo honoma bogo sofo nyina boko old asida a wo boga abronsanechi a benya emwa enti fanamba no ne frey na
Ghana Manti free screening no e cost of branches ni nyina. Yeah, that's it. 0540 710 940 0540 710 940 and also 0244 58 38 59 0244 58 38 59. That's papa. Yes, so the Ghana Manti ni jina ni jinam duku no pe na ma monne. Na blaster so aboduma. What ya say? Juma na ya yo. Onim so mo ba faith. Omba fe mi amigidi. Ya na say afi hu say bibia. 80 Faith Homeopathic Clinic na yete wo enkano ya do mo ase Tuesdays yete hia wo muti ya hye no so na wati esa nkomo we na boa